Koliko je duh modernih vremena na početku 20. veka uticao na promene u arhitekturi u Beogradu u tom periodu, razgovaramo sa Angelinom Banković, istoričarkom umetnosti i kustoskinjom Muzeja grada Beograda. Dobar dan. Dobar dan. Šta nam možete reći o tome koliko su promene u načinu života i trgovanja uticale na promene u arhitekturi u gradu Beogradu početkom 20. veka? Pa Beograd je bio jedna specifična sredina, posebno zbog toga što u tom periodu o kome govorimo se i dalje trudio nekako da se oslobodi tog osmanskog nasleđa i u svakodnevnom životu i u arhitekturi, i u arhitekturi se trudio da se što više i što brže približi modernim evropskim gradovima, tako da su zapravo i prema rečima profesora Aleksandra Kadijevića bila prisutna neke tri osnovne težnje u arhitekturi, gde je jedna bila pre svega akademizam tih obnovljenih evropskih istorijskih stilova, drugi je bila zapravo ta potraga za nacionalnim izrazom koji je bio pre svega baziran na uticajima srpske srednjovekovne arhitekture, a treći je bila ono što je bio jedan od modernih pravaca tog vremena, to je bila secesija ili Art Nouveau. Jedna od osnovnih teorijskih postavki secesije zapravo bila je tada je bilo potrebno uklopiti formu i funkciju arhitekture određene građevine i zapravo su u tome na neki način najviše i ogledao, da kažem, taj moderni uticaj, tako da su zapravo sad građevine sve više projektovane u stilu sa njihovom namenom, i to je važilo prvo naravno za privatne kuće, i ti zapravo moderni stilovi su najbrže i najlakše prodirali u tu neku, da kažemo, privatnu arhitekturu, jer je zavisela znači samo od želje i potreba pojedinca. Znači prvo privatne kuće, a zatim i kasnije te neke javne građevine, ali opet građevine kao što su hoteli, zadruge, robne kuće, kasnije škole, a daleko manje ono što je bila oficijalna državna arhitektura. Znači, možemo da zaključimo da su se u Beogradu poprilično pratili evropski trendovi u arhitekturi? Pa, poprilično ili ne, pre svega ti mladi arhitekti, ta najmlađa generacija, u tom trenutku one, naravno što je odlika nekog mladog životnog doba, se najviše trudi da prati ono što je moderna i savremena arhitektura, ali oni retko kad u potpunosti zapravo prate modernu arhitekturu, već najviše, da kažem, kombinuju, znači neke elemente onoga što je savremeno i neke elemente onoga što je već prihvaćeno u sredini, jer zapravo Beograd kao jedna sredina koja je, da kažem, nekako bila, znači tek od kraja 19. veka Srbija dobija tu samostalnost u smislu da je bila priznata na Berlinskom kongresu 1878. godine i zapravo negde traži to uporište, pa i u arhitekturi, da što više podsjeća na zapravo savremene evropske gradove, i u tom smislu nije toliko prisutno to eksperimentisanje zapravo koje je bilo prisutno u drugim evropskim gradovima. Sama se nadovezujemo i na moje sledeće pitanje koje glasi da li se zapravo u moderni stilovi, novi stilovi, pre svega secesija, suštinski primenjuje konstrukciono novi materijali ili se ostaje na tome da se igra fasadnim platnom i dekoracijom? Pa, nažalost, je ovo drugo, znači zapravo što se tiče tog nekog prostornog rešenja i konstruktivnih rešenja građevina, zapravo se i dalje ostaje u tim nekim tradicionalnim izrazima, dok secesija je dominantna pre svega u smislu dekoracije i u odnosu prema fasadi, ali ne isključivo i nužno samo što se tiče dekorativnih elemenata, već u tom kompletnom odnosu prema fasadi, gde se sad napuštaju, da kažemo, te tradicionalne stege akademizma i gde se napušta ta horizontalna podela fasada na zone i dominantnije taj postaje vertikalizam fasade i zapravo tretiranje fasade kao jedne jedinstvene površine, a tu dolazi i korišćenje novih materijala, odnosno
kompletnih tih nekih staklenih površina, sad korišćenje gvožđa, floralnih elemenata u dekoraciji, zoomorfnih, korišćenje, na primjer, keramike kao jednog od novih materijala, ali to, nažalost, se zadržava u rešavanju tih fasadnih površina. Pošto u tekstu Oslobađanje, koji je osnova u stvari za ovaj naš današnji razgovor, pominjem robne kuće. Znamo da su se kod nas pojavile 907. robni magazin Viktora Azrijela i kasnije 908. Dom oficirske zadruge sa svojom tada robnom kućom. Da li su se možda još neke robne kuće pre Prvog svetskog rata kao prave robne kuće javljale u smislu konstrukcije ili su se javljale tek nakon Prvog svetskog rata, odnosno između dva? Ono što sam ja uspela da pronađem u literaturi, to je da je zgrada na uglu Uskočke i Kneza Miloša zapravo projektovana sa idejom da bude poslovno-stambeni objekat i da se u prizemlju nalazi jedna robna kuća. Zgradu je projektovao Konstantin Jovanović 1900. godine i on je prvobitno zamislio da se nađu zapravo ti neki drveni ramovi na fasadi tog prizemnog dela koji je bio namenjen magazinima. Međutim, zgrada je podignuta tek 1912. godine i tada su te drvene ramove koje je projektovao Jovanović zamenile, znači, gvozdeni profili i secesijska dekoracija. Tu jeste bio smešten jedan poslovni objekat i jeste bila smeštena robna kuća Beograd posle Drugog svetskog rata, ali koliko se to odrazilo na sam raspored prostora, to je pitanje. Takođe, u njoj je bila smeštena i poznata robna kuća Mitić u periodu od 1919. do 1941. godine, koju je držao poznati beogradski trgovac Vlada Mitić, ali su i dalje, znači, na gornjim spratovima bile te stambene prostorije, znači nije kompletan prostor bio namenjen robnoj kući, kao što ste rekli, ove dve zapravo građevine, i dok je taj Azrijelov robni magazin i zapravo, da kažemo, najsecesionističkija građevina generalno u Beogradu i po, znači, svojoj formi konstrukcije i rešenju fasada. Hvala vam najlepše. Nema značaja. Rudolf Klein, profesor na Univerzitetu Svetog Ištvana u Mađarskoj, zaključio je da su se pojavom demokratije i političkog pluralizma posle Francuske revolucije umetnosti zauvek promenile. A arhitektura je implicitno, a često i nenamerno dobijala društveni i metafizički značaj. Od polovine 19. i početka 20. veka vreme je nastanka moderne Srbije. Novostvoreno građanstvo, industrijalci i trgovci kao investitori žele da ostave utisak moći i stabilnosti, te odabiru istorecizme kao stilove za koje smatraju da najbolje prenose takvu poruku. Samo poneki se odlučuju ili prihvataju sugestije arhitekata da to bude secesija. Kada i prihvataju da njihova kuća ili poslovni objekat budu u tom stilu, ona je najčešće dekoracija, dok se konstrukciono i proporcionalno zadržavaju na istoricizmima, igrajući se samo sa fasadnim platnom. Tek u periodu između dva svetska rata, sa modernizmom, nova arhitektura će suštinski stići u Beograd. Gradska arhitektura je tada konačno imala kontinuitet od ideje do forme.